chana hi chi rang a oma hemi kel ek chana kan ti ang ni chia lo avar deuh arong var chi chungchang hi an soi ila Shahjahan kan thre wanga hemi Taj Mahal satu khani a Mughal Empire ro pui tak ani a masela afapa nge Aurangzeb pakhanin dam chunga tang turin Agra Fort a adani kha khata khanin cho chi khat chau pe katuma eng cho ber nge ei tura du ti do than tir ni a ta khan Shahjahan khanin tuna kan soi tur chanang chi thangani hi kelek chanang ni chi alo hemi kabuli chana ten ti a hi sa prong chuanin chicken pi an ti a Bengal gram ten ti a one scientific name hi Sisir Arietinamani a family hi Fabachi ani a Shahjahan adam chunga ei tura lo than hetiang chana hi a that na te an tar lang ti ang mi chana hian hemi tan tak samamo hi apai thakop maya iron calcium manganese copper protein vitamin B6 pyridoxine kan tiang te tin folate vitamin C magnesium vitamin D zinc phosphorus selenium tiang te khapaya athil pai sang te ngai to khanin taksata na that tan tu chu ngai to thei mayanga hemi iron apai tamwang hianin hemi thisen tlak chamna ti mai anemia kan ti hi aveng theya hemi tan hi tha a nezauti zinga abi takin tlerol mise tlerol zinga thisen nei tlem anemia kan tiang nei hin tam em maya opidia pokan mu fo a thoha angten an lo kala thine mu mal lawang ten SB12 turani line 7 lek de hetiang te hi de kan tam le maya tin chana hi taksari na ti niam nan te po hianin atha a tin lung sel na ta te tha a ei potassium apai that wang te po ani a tin calcium te pai that wang te le tlna dang wang te pon ru sel na ta na te na tha a mi kan ti hol in siam tu te po puya yang protein le calcium apai tha kan ti to kha in kan tak samamo rang apai thana wangin hemi thuak tan hianin kabuli chana an tiang te po hi atha ani in dietary fiber apai thale a dietary fiber a hianin insoluble le soluble a oma a soluble ang chi kha apai thale maya he wang hianin real sel na tan hianin atangkai maya real at sela in athil pai rang wang te khanin hemi kan taksa ve him to call kan immune system hi ati chaka hi nge selenium pai wang te vitamin C pai wang te le copper pai wang te hi ni a copper hi kan taksa ve him to call ti chak tu pakhat ani boka he ba ka hianin kan taksa a cholesterol chachi HDL cholesterol atin hiam theya aveng theya in kan taksa a thum omzat hemi blood sugar level hi athunun theya avong dik theya hei protein a pai that wang te le nichada kan soi dietary fiber a pai that wang khani a in kan hemi kan vun tan te po hianin atha maya vun ati nung theya in vun chuwa tu te po aveng theya in manganese apa hi hemi kan taksa sel chetu po aveng thei tu hi ni a he ba ka ru tan te po hian athale zela in ni chada kan soi vitamin C kha hi antioxidant chak tak mai ani a thil pai jinga pakhatha chuanin ine ba ka hianin ek khal tu te po aveng thei he po hi dietary fiber apai than wang ati thenga
tin he ba ka hianin vitamin D hi thuak ta na that na chan pakhat an lenga tin taksa ve him tu khol ati chak thena chan ta pakhat te pon yanga vitamin D chungchang hi video ka siam to a adu tan chon en let thenga in zan mut thil that theinan chana te poi thaboka in vitamin D le depression hi ai kung kaya in ru tan te pon a tha a in vitamin D kan tlak cham hianin kan ta sabe hin tu khol hi chaklawa nat nate kan kai ma bi ka mizo ti jing iron bin ain vitamin D ta chammi kan tam khop maya thlai jing a chuanin hemi chana hi vitamin D kan mu theina thatak pakhat ani a aba ka chuanin thlai te hian pai ve ma sela chut yangin vitamin D hi an pai tam lova sa hian a pai tam tang pui boka in han soi bel lok ila vitamin D kan mu theina pakhat chu hemi ni eng hi ni a zingkara emo tlaya emo minisom ni atanga da ka khat vela mo mi ni eng nuayan om te po hianin he hian a tiang hiang ti hianin vitamin D kan la lut theini he ba ka hianin kan taksa inflammation rang ati ji om theya inflammation ti hianin a huam zau khop maya hemi pumpui long le na te po hi gastritis an ti a in kan taksa kan khua kan oma na a kan khua lo sik te po heng te po hi inflammation wang vek hi ani a in he ba ka hianin ru ta na tha taksa ta ta tha tin mi pachak na tha selenium te pa ya phosphorus te pa ya tin he ba ka ni chada kan soibok taksa ve him tu khol ati chak thena chan pakhat chu zinc ka pai tam wang hi ne boka zinc chu kan hrianga covid-19 khami a hluar lai khanin ccc ate po zinc tablet khan sem thin ani an chu zinc hianin ko thalo aven the ba ka taksa ve him tu khol ati chak the boka tin he tiang chana kabuli chana ti to meng o tiang chicken pi hi tasatanya tha em mai tin hansil faila zana hian chi ila atuk jinga emo in haire de po che thing chu tiang khanin a hel te pon e theya in asiam dan chi rang a oma Aurangzeb a pa Shahjahan khanin alo thlang sual lo hle in a hriat ani in anemia kan ti hi he po hi anemia kan nei chuanin tisen kan tlak cham chuanin taksa ve him tu khol hi a chak lawa anemia chungchang po hi video kalo soi to a eng video tam tak ka siam to a za somnga chuang chu hi sel na video ka siam to ang eng te hi kewle atila kan mamo au nge ka ringa in eng te hi chotang kai thau tu mangu